Amerika bayibwira bati muhagarare hamwe maze ubundi zibakire igatera hejuru. Iti turi ba big boss dufite imbaraga. Iran yavuga bati twe dufite abafatanyabikorwa benshi bo mu Burasirazuba bwo hagati bazadufasha. Icyo Amerika itamenye nuko abafatanyabikorwa bo mu Barabu ndavuga ngo mu Burasirazuba bwo hagati batangiye kuyihenuraho. Bayibwira bati no way. Amerika barawatangiye kuyisaba kuva iwabo. Insinzi yabari ya Iran mu gihe yari yarasabye ko ibintu za Leta zimwe za Amerika zose muri Burasirazuba hagati byarimburwa byasenywa hagasigara gusa Iran ari igenzura ibikorerwa muri Burasirazuba hagati. Iki ngo bamwe babona ko ari insinzi ikomeye cyane ya Leta Iran kuri Leta zimwe za Amerika, mu gihe Leta zimwe za Amerika zizarakomeje kwigira karaka jaye, ariko Iran yongeye guhamya neza cyane icyo ishoboye, ihamya neza ko ari inyembaraga, ihamya neza yuko ari intavumera. Niba uzamuyicwanga rinda gato n'umunimanga bashobora kuyihonda bakanayimena. Iran ngo ntikwiriye guhagarikwa, Iran ntikwiriye kwamaganwa, Iran ikwiriye icyubahiro, Iran mukwiriye kuyubaha. Ibyo ndaje tubigarukeho kamwe ku kandi. Uburusiya buhagurukiye Amerika kubera Hormuz. Gufunga amato yo muri Hormuz avayo cyangwa sajyayo ntabwo Uburusiya bushobora kuzihanganira. Bwana Lavrov atanze itegeko rikomeye cyane kuri Leta zimwe za Amerika. Ati nimba muri abanyabwenge ahubwo mukamufite gutekereza kuzima, inama twabagira nimwe rukumbi, mwugurure Hormuz, mureke gukumira amato ayariyo yose muri Burasirazuba bwo hagati, kuko ibyo ntabwo zabagwa amahoro. Byabana bibi, byabana isereri. Ubwiza bwose mwakoresha cyangwa se imbaraga zose mwakoresha, niduhaguruka tuba tumeze nk'intare igiye gufata impongo, muraza kubona ishyano mutigeze mwatekereza n'umunsi wa rimwe. Muhagarare hamwe shima mahapa, mureke ibikorwa by'ubusazi, mwibwira ko mushobora gutsinda muri iyi ntambara, mwibwira ko mushobora guhagarika ubucuruzi mpuzamahanga. Nyuma y'undi muburo Uburusiya bwe bwatanze bwa Leta zimwe za Amerika bayivumbuye ikigamije kandi barangije kukimenya. Ndakikwibutsa mu mwanya muto nabyo uraza kumenya. Si ibyo gusa, turaza kugaruka biri kuvugwa muri aka kanya nkuko tukunze kuzimbikamo. Ahubwo se wabimenye, iserekanye ikarita y'ahantu hose igenzura ibice byinshi bya Libani mu majyepfo y'iki gihugu cya Libani cyangwa se Lebanoni, aho Israel irimo kugenzura. Ubarimo kuvuga neza ko ari bo bantu b'ingenzi. Israel bafite imbaraga ziremereye. Ibya Hezbollah ngo izakora iki cyangwa se kiriya, irimo kuyivuga ibyitazigera ko ishobora. Bazayirimbura, bazayivana mu nzira. Hezbollah ntabwo izagira imbaraga na nkeya kuri izi ngabo za Israel. IDF begereye cyane kino gihugu cya Lebanoni, wabo wa Hezbollah ngo bagomba gufata ibice byinshi maze undi bakabyigarurira. Ibyo bice bakabikoresha mu kwiproteza, mu kwirinda. Byumve nka gutya, ni make ni nkuko naza nge nawe twaba duturanye maze nkaza nkafata imbuga yiwawe nkavuga ngo kujya utazanera uhame mu nzu yawe, nuso kujya kugera mu mbuga nzahita nkurasa utazagera iwanje. Ngiki cyo Leta ya Israel iri kuvuga kuri Libani, kandi Israel ngiriga ifite gahunda yo kuzabigira uko bizagenda kose, ntawe uzayihagarika. Ngewe ndi umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze ngutugane ku musozo nk'ibisanzwe. Makuru yacu biba bikuvugwa hirya no hino ku isi, makuru yacu biba bigezweho ndetse n'ubusesenguzi bwimbitse ku buryo ibyo biba byatangajwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gushima ko tubana n'uyu mwanya ngo ikaze. Ngareka tubigemo, nukuvuga ngo Umurasirazuba bwo hagati ibintu biri kuba byose birimo guhinduka buri mwanya, buri segonda, buri munota. Nta na kimwe kitari gutungurana. Nawe se Leta zimwe za Amerika zimaze iminsi zivuga ko zihagazeho kandi ko zizakomeza kugira ijambo muri Umurasirazuba bwo hagati. Muri make ko nawe ushobora kwipfa kuyimenyera, kandi koko yanabivuga akavuga ati bafite icyo bari kuvugiraho kuko ni abanyembaraga, bafite ubugenzuzi bwuzuye ndetse bafite n'ibikoresho byinshi. Ariko buryo watangiye kukwihenuraho ndetse no kukwamagana, umenya ngo uzingu twangushe abanyembaraga batangiye cyangwa se abo wiringiraga kari bashuti batangiye kukunegura, batangiye kukwamagana. Nanjye ntiye ibingi bya kuri Leta zimwe za Amerika
ni mu myaka myinshi Amerika yashyizeho inkingi z'umutekano mu bihugu byo muri Asia bwo hagati cyo twakita nk'ibigo, ariko nyuma y'intambara ya Iran impaka zirimo gutangira cyane cyane muri UAE, United Arab Emirates, n'ibirindo bya gisirikare by'abanyamerika bigomba kuhaguma cyangwa se bigomba kuhava. Umuhanga mu bya siyanse wo muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu yitwa Abdulkhalik Abdallah afite isano n'ubuyobozi bwa Emirates yavuze ko ibirindo bya Amerika biri muri icyo gihugu ubu ari umutwaro atari umutungo w'ingenzi. Ibyo bikaba bigaragaza ko igihe kigeze ngo hongera asuzumwe uko ibintu bimeze. Ingingo ye ishingiye ku zabaye vuba ngaha. Abdullah yavuze ko UAE yagaragaje mu gihe cy'intambara na Iran ko ishobora kwirwanaho y'ubwayo, agaragaza ubushobozi bw'igihugu bwo kwihanganira no gusubiza ibitero by'indege bya pilote na za misile. Kubwe icy'ingenzi ubu ngubu si ugucumbikira ingabo z'amahanga, ahubwo ni ukugura intwaro zigezweho, kandi yanditse ko UAE itagikeneye Amerika kugira ngo iyirwanirire, ariko iracyakenera cyangwa se yakenera agaciro k'ikoranabuhanga ry'ibikoresho byo kwirwanaho za Amerika gusa. UAE ubu ngubu ifite ubushobozi budasanzwe bwo kwaga yakirwanaho, naho kuvuga ngo bazakenera ingabo za Leta Zunze za Amerika zibarinde, zibakingira ikibaba, zibarinde ibisasu bya Iran cyangwa se undi wari wese, ngo ntabwo ari ibintu byo kuba umuntu yakiringira muri kino gihe. Amagambo ya Abdallah nayanga yakize kuri X agira icyo avuga ku gihugu cyabo cya UAE n'uburyo cyakitwara mu gihe urugamba rukomeje. Mu mvugo ye Abdallah yagize ati, ibi nibyo nabwiye Reuters uyu munsi, UAE ntabwo ikeneye Amerika kugira ngo iyirwanirire nk'uko byagaragaye mu gihe cy'ibitero bya Iran, bishoboye kwirwanaho mu buryo butangaje. Icyo UAE ikeneye ni ukugura intwaro nziza kandi zigezweho gusa Amerika ifite. Kubw'izo nicyo gihe cyo gutekereza gufunga ibirindo by'abanyamerika kuko ari umutwaro atari umutungo w'ingenzi. Aya n'amagambo yatangajwe na Abdallah. Reka tubisobanure gutya. Mu gihe cy'urugamba hagati ya Leta Zunze za Amerika ndetse na Iran, byagaragaye neza cyane ko ahari ibirindo bya Leta Zunze za Amerika, kuko ibyo birindo bihabereye umutwaro aho kuhabera uburenzi. Aho ibihugu byinshi birimo ibyo mu kigobe by'Abarabu, ubwo nuvuga ngo UAE, Arabia Saudite, Qatar, Bahrain, Kuwait, ibirindo bya Leta Zunze za Amerika byagiye bituma Iran imanura za misiri mu rundo bagashenjura ibice ibyo birindo birimo, rimwe na rimwe n'inganda zabo ikorwa zo by'iterambere bya gisivili bikabigenderamo. Nyamara bari barashyize ibirindo bya Leta Zunze za Amerika cyangwa se baremeye ko ibirindo bya Leta Zunze za Amerika bibi wabo, bibwira yuko igihe kizagera ibyo birindo bikaba byaba bimwe mibarindira umutekano. Nyamara byaje gumira ku mirari n'igihe ibihugu bimwe muri zo byaburaga za anti-submarine missiles cyangwa se misile zirinda ikirere, bagasaba Leta Zunze za Amerika kuba yabongerera zimwe muri za misile. Amerika yabwira iti natwe turi mu ntambara, ntabwo dufite ubushobozi bwo kuba twabahaza, ubu natwe ibyo dufite nibyo kuturwanaho, nitubibahereza twakoresha iki? Ibihugu byatangiye kubona ko Leta Zunze za Amerika itakiri wa muntu wakiringira ko yanagutabara, ahubwo urebye nabi baguhondahonda, harimo kukureberera, wibwira neza ngo ufite umunyembaraga wagufasha. Ubana n'imbwa mugakubitana. Leta Zunze za Amerika ibyo zakorewe n'ibyo bihugu nibyo byahuye nabyo. Nyamara mu gihe cyose bya misile na drones byavuga kuri Iran, igihugu ngo byakoresha ubushobozi bwabyo kujya byirwaneho. Kubw'ibyo rero Abdallah wakabona neza ko igihe kigeze kugira ngo nka UAE itekereze kuba ibintu bya Leta Zunze za Amerika byabavira mu gihugu, bo bagasigara bari kugura ibikoresho bya Leta Zunze za Amerika, zimwe muri za misile zabo zigezweho, umwe muri nzwi ikiri bwabo bugezweho n'ikoranabuhanga rya gisirikari, ariko atari gukomeza gutunga ibigo bya Leta Zunze za Amerika iwabo. Ubona yuko nta kintu kimwe byazabamarira usibye kuzabazanira ishyano gusa, nabundi ibirindo bya Leta Zunze za Amerika nta kintu kimwe bibamariye, bikwiriye gusenywa bikava ngaho. Nyamara Iran misi ishize ubwo bahanganaga na Leta Zunze za Amerika, amatangazo yashyizwe hanze na perezida w'iki gihugu Masoud Pezeshkian yasabaga ko ibihugu by'Abarabu byareba kure bikirindira umutekano wabyo ubwabyo no kwishingikiza ku mbaraga z'abanyamerika. Ndetse ni na nyuma amagambo Leta Zunze za Amerika yatangaje vuga yuko umwanzuro kumba Amerika ifite ari umusilamu, yaba umusuni yaba n'umushiya. Icyo gihe Masoud Pezeshkian yabwiye ibihugu byo mu Barabu yuko amagambo akwiriye kuyumvira icyarimwe, kandi yuko banyuranya n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala ashaka igihe bakora n'abakafiri batemeye gutora kubaha Imana. Ubw'ibyo rero ngo Qur'an ntagatifu ntago yemera yuko abantu bayobotse Allah bakorana n'abakafiri abatemera Imana. Ubw'ibyo ngo ni nikosa
na mbere yuko bishingikiriza kuri bo bagomba kumenya neza ko bishe amahame ya Korani ntagatifu. Bw'ivyo rero leta zimwe za Amerika ngo bakwiriye kuzamaganira kuri zikagenda iwabo bagasiga agacu kwabo aba bo muri ako gace bakishakira uburyo bakirindira umutekano. Kandi Iran yagaragaje neza cyane ko ibyo bishoboka mu gihe ibihugu z'Abarabu byishyize hamwe kandi bigashaka imbaraga by'ubwabyo ngo bishoboka cyane cyane ko byatsinda igihe cyose byaba byatatswe cyangwa se bigabwe igitero atari ngombwa kwishingikiriza ku mbaraga z'abanyamahanga. Hanyuma rero nyuma y'ibi ngibi katurebe n'ukuri ibi ngibi Uburusiya butiki Uburusiya bwo bubona neza ko usibye no kuba intambara ikomeje muri Asazo hagati kandi bakari ko nari intambara itumvikana ntabwo zumvikana impamvu leta zimwe za Amerika ngabo za Amerika zigera ku 3500 zifite ikicaro muri Emirates z'Abarabu hakabamo n'izindi zifite ibindi byicaro handi hariho hose muri Al-Darfa bakoreshwa ndetse akoreshwa n'ibibuga by'indege bya France n'abandi muri Asazo hagati bakomeje kubangamira urujya n'uruza rw'ibikoresho byinshi muri kara karere kuko ngo ibingi bihabanye cyane n'amabwiriza akomeye kandi bigutuma ibicuruzwa ku mpuzamahanga bitagenda neza akabaho kwikubira kwa bamwe abandi bahomba. Ntabwo Uburusiya burimo kuzumva rero impamvu leta ya zunze ubumwe za Amerika zikwitwara gutya nk'abanyagitugu bagomba gutegeka isi yose uko ikwiriye kubaho. Bati ibyo murimo gukora turimo kubikurikirana rega ntabwo turimo kuzemera. Ni imiyoboro ya diplomasi hagati y'Uburusiya na Iran yongeye kubaho cyane cyane ubwo amato y'intambara yakurikiyaga amato ya gisivile amato ya leta zimwe za Amerika mu mazi Kigobe. Ni mu ijambo rikomeye kandi rigitondewe kuwa mbere Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yanenze ibyo Moscow yise ko ari guhagarika mu buryo butemewe n'amategeko kwa leta zimwe za Amerika amato Iran n'ifatwa ry'ubwato bw'imizigo bwa Iran berutse gufatirwa na leta zimwe za Amerika. Ibikorwa yaburiye ko byari gukurura imirwano yo mu mazi hafi cyane y'intambara yeruye. Ubwo yaganiraga na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi, Lavrov yasabye cyane ko habaho kwifata no komeza no kwinda gukomeza ibikorwa. Asaba ko diplomasi ariyo yabinze y'ubutabazi itasenywa kandi yarinda imbaraga zo mu nyanja. Yongeye kandi gusaba Moscow gukomeza ibiganiro no kubungabunga amasezerano yo guhagarika imirwano ya Pakistan. Kugeza ubu akaba yarahagaritse intambara yo mu karere nubwo bahakarika kiri mu bihe bikomeye kandi bikomeje kwiyongera ushobora kubamo ibyago bikomeye. Mu kiganiro Ismail Baghai yagiranye n'ikinyamakuru cyo muri Iran, Baghai ni umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran umva amagambo yatangaje avuga kuri bikomeje kubera muri kano karere ati niba iki kibazo bisi inzitizi zo mu mazi gikomeje Repubulika ya Kisilamu ya Iran izakora ibishoboka byose kugira ngo ifatanye mu bikorwa nabwo twagombye gushidikanya kuri ibi. Repubulika ya Kisilamu ya Iran niyirinze umuyoboro wa Hormuz kandi aho bibaye ngombwa hose mu gushyira mu bikorwa ingamba zemeza inyungu n'uburenganzira bw'igihugu cya Iran nabwo tuzagaragaza ubworohere cyangwa korohera uwari wese cyangwa se ubwumvikane na buke kuwaduteye uko bizagenda kose. Aya ni amagambo akomeye cyane ngo byatangajwe ariko nanone n'abasomyi ba Tehran. Iraq Araghchi yakoresheje uburyo bwo kuganira na Moscow anenga amasezerano leta zimwe za Amerika zifuzaga gukora avuga ko ategushyirwaho kandi biterwa na leta zimwe za Amerika ndetse no gushaka kubangamira ibizambo bya Iran kandi ibingi ntabwo bishobora kwihanganirwa. Harimo kandi no kuba barafatira ubwato bw'ubucuruzi bwa Iran bwari hafi y'umuhora wa Hormuz. Ibyo nanone Iran ivuga ko ari bibi. Yavuze ko imyitwarire ya Amerika mu nyanja ivuguruza inyungu zayo mu bijyanye na diplomasi. Anavuga ko Iran izafata ibyemezo bikwiriye kugira ngo irinde umutekano wayo n'inyungu z'igihugu. Ku ruhande rwayo ariko Uburusiya bwaburiye ko gusubira inyuma mu mirwano yeruye byashyira mu kaga akarere kose k'ikigobe kandi bikagorana mu gushyiraho ingamba zo kugarura amahoro. Nyuma Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yanashimangiye ko hakenewe gukomeza gufungura inzira za diplomasi. Ivuga ko icy'ingenzi ari ukurinda ko ibintu bihinduka bibi mu buryo butunguranye. Uburusiya bwabaye mu banenga bwa mbere ibikorwa za Amerika byo kurwanya Iran kandi bwakomeje gushyigikira igitekerezo cya Tehran cyuko bakora mu rwego rwo kwirwanaho ibikorwa byiza. Nyamara mu buryo gushyigikira Tehran ko yirwanaho n'isubanye n'amahanga wa Russia cyangwa se Uburusiya
ariwe Lavrov Sergey yavuze amagambo akomeye ndetse amagambo ngo yo kwitondera cyane muri kino gihe ihangana rikomeze. Lavrov Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya mu mvugo ye yashyize kuri X mu magambo yagize ati, ndavuga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya, hagaragaye akamaro ko gukomeza ingamba za diplomasi zigamije gukumira ko ibintu bitazakomeza mu buryo buhamye no kwirinda ko byasubira mu mirwano y'intwaro. Ati hakomeje gushakwa inzira yo gutuma akarere gatekana ndetse no kwirinda ko ibibazo bizakomera bikagera mu buryo kongera kubura intwaro. Uburusiya iyo bwitegereje imitwarire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigobe cyangwa se mu burasirazuba bw'hagati, bakareba uburyo abo mu karere k'uburasirazuba bw'hagati bagezweho ingaruka n'iyi ntambara mu minsi ishize, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihatiraga kurasa kuri Iran, basanze ibikomeje gutya byazanira ibizago bikomeye akarere kose, apana kuri Iran gusa, kuko bose bazahomba, na cyane cyane ko iyo Iran idasubiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, cyangwa se itarasa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irasa ku bigo byabo biri mu burasirazuba bw'hagati. Nubwo kuri inshuro byavuzwe ko Iran iri gukora misile zo mu bwoko bwa ICBM, ubundi hari amakuru avuga ko Iran ikora ibintu bitatu: ikora misile nshyashya zo mu bwoko bwa ICBM, ushobora no kuba intercontinental ballistic missile zambukiranya imigabane. Kabiri, ivuga ko Iran yaba iri gukora izindi drone nshyashya, hari n'imwe yamenyekanye yitwa Gaza, bitiriye Gaza, ni drone ya Shahed 146 bitiriye Gaza, ushobora kugenda ikasenya ibintu byinshi kandi ku muvuduko udasanzwe, ikubye inshuro nyinshi Shahed zisanzwe zikoreshwa, nazo zagoraga cyane abanzi ba Iran kuzifata mu kirere cyangwa se kuzikumira no kuzirasira mu kirere. Izateje igihugu gikomeye abarimo Leta Isirayeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wari wakoze indi bitiriye Gaza ni mu rwego rwo kugaragaza neza ko akarere kose karimo kudurumbana bitewe n'igihugu cya Isirayeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi byose byahereye muri Gaza. Rero Iran ikagaragaza neza ko igifite utuntu tw'utumanyeri twinshi yazana ku mirongo y'imbere ku rugamba, bigatera igihombo gikomeye aho bahanganye. Ikindi nuko Iran ngirimo gutegura uburyo bwo kurinda ikirere cyabo, bazana systeme nshya zo kurinda ikirere. Amwe mu makuru akanavuga yuko muri izo systeme nshya zo kurinda ikirere haba harimo n'izikomoka mu gihugu cy'Ubushinwa DF, cyangwa ishobora gutangira gukoreshwa none mu buryo buri publicly, mu buryo buri ku karubanda bugaragara. Ni mu gihe nanone izo misile ngo zirimo gukorwa na Iran, nanone zimwe mu ngufu zikoreshwa ari ingufu zaturutse muri China mu gihugu cy'Ubushinwa. Kuba rero Lavrov ashinja igihugu cya Amerika kwibasira igihugu cya Iran ndetse no kuba bakomeje gushyira mu kaga inza yo mu mazi nago zemewe. Abayobozi ba Iran nabari ko bavuga ko bahagaritse amato y'Uburusiya ku mateka agenga ubwikorezi bwo mu Hormuz, inza y'ingenzi itwara amato menshi ku isi mu gihe cy'amahoro. Ngo ntabwo Iran yakumiriye gusa amato aturuka muri Amerika, ahubwo n'abafatikirwa babo benshi barimo Abashinwa, barimo Abarusiya, nabo bagiye babura ubwato bwabo, bagiye bisanga ubwato bwabo nabwo budakwiriye gutambuka ku itegeko rya Leta ya China na ya Iran. Katwumva amagambo yavuzwe na Gong Jiake, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa. Ibintu biri muri Strait of Hormuz biragoye kandi birakomeye. Turagaragaza impungenge zikomeye dufite ku bijyanye no gufatwa kw'amato bikozwe n'amato y'intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twizeye ko impande zose zizagira uruhare mu gufata ibyemezo bikomeye mu kohereza amasezerano yo guhagarika imirwano, kugira ngo hirindwe ko haboneka ukutumvikana gukomeye no kongera imbaraga zageza ku ntambara no gushyiraho uburyo bukomeye cyane bwo gutuma inzira ya Hormuz ifungurikira abantu bose. Imiterere y'ubu muri aka karere iri mu gihe gikomeye cy'ibintu hagati y'intambara n'amahoro. None idirishya ry'amahoro ryafunguwe, tugomba gushyiraho ibintu byiza kugira ngo amakimbirane arangire hakiri kare. Ubushinwa bushyigikiye impande zirebwa n'iki kibazo kugira ngo bukomeze guhagarika intambara, bajye mu biganiro, kandi bayobowe n'igitekerezo cya Perezida Xi Jinping cy'ingingo enye buzakomeza guteza imbere igabanuka ry'intambara, kandi bagira uruhare runini mu kugera ku mahoro arambye n'ituze muri Burasirazuba bwo hagati. Aya ni amagambo y'Ubushinwa bavuga ku bijyanye n'intambara ikomeje kuri Burasirazuba bwo hagati, ndetse n'impamvu Burasirazuba bwo hagati bukwiriye kumvwa cyangwa se abantu bakwiriye kubwitaho cyane kugira ngo bwe kugera mu kaga gakomeye cyo twakita kangaratete. Ubushinwa bubona ko kasa nkaho gafungukiye bikomeye cyane igihugu cya ibihugu byo mu Burasirazuba bwo hagati, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran baba batemeye uburyo bwo guhagarika intambara, bagakomeza ihangana ritoroshye ndetse nisekeza mu nguni nyinshi
ibyazanira igihombo gikomeye abantu benshi ndetse n'ibyago byo gutakaza ubuzima ku basivile b'inzirakarengane. Kuba Urusiya rero butumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe byo kurwana na Iran ndetse n'ibyemezo bindi byo gufunga umuhora Hormuz n'amato yose anyura mu kigobe, bamwe babona neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaziye gutangira guhangana n'ibihangage. Reka ibyo tubiveho. Abangaba bitwa Abisirayeli. Isirayeli yerekanye ikarita y'ahantu hose ubu ngubu irimo kugenzura ni mu bice byo muri Libanoni y'amajyepfo, aho bagiye gushyira ngo buffer zone cyangwa se agace katagomba kujyamo imirwano birindira umutekano. Nk'uko amakuru none aturuka kuri tele abihamya, Isirayeli yagaragaje ko ifite ubushobozi kandi izakomeza kugira ubushobozi kugira ngo intambara ituruka ku ba Hezbollah itazongera kubagabwaho uko bizagenda kose. N'ingabo za Isirayeli zasohoye iyi karita nshyashya kandi iteye impaka cyane, isa nkaho ihindura imirongo ituje y'ihagarikwa ry'imirwano mu buryo buteye inkeke, kuko basaga nk'aho barumvikanye na Liban ko intambara zigiye kurangira. Urwego rw'ingabo zirwanira imbere rugana mu majyepfo ya Liban ku mapuro bigaragazwa nk'ingamba zo kurinda umutekano ku butaka. Bisobanurwa ko mu buryo butunguranye mu gihugu cya Isirayeli cyakoze akazi gakomeye. Iyi karita igaragaza ko ingabo za Isirayeli zashyizwe mu butumwa hagati ya kilometero 5 n'10 urenze umupaka wemewe ku rwego mpuzamahanga wa Liban na Isirayeli. Binjiye nyine muri Liban, yashyize agace kenshi bishe agace k'ubutabazi bakarinda umutekano ku butaka bwa Liban. Nk'uko bigaragara aka gace kariyongera cyane. Amajwi ya diplomasi asaba ko habaho kuva mu ntambara bakajya mu buryo bw'amasezerano, hanyuma akajya ku buryo bw'imibanire yari isanzwe imbere y'imirwano. Ariko bigaragara ko hari igisirikare kirimo kujya kukizamuka gake gateye mu butaka bw'abandi, bigatuma haboneka itandukaniro hagati yo guhagarika imirwano ndetse no kwigarurira igihugu cy'abandi. Bikagaragaza neza ko bishobora gutera inkeke n'intambara. Ku barebera kure, ikibazo si ukumenya niba guhagarika imirwano bikomeje, ahubwo ni ukumenya niba birimo ahubwo ibikorwa birimo kuvugurura ibyo abantu bafite mu mitwe yabo bucece, cyane cyane nk'ahantu Isirayeli igeze ubutegetsi bwayo ndetse n'agace abarwanyi ba IDF, ingabo za IDF zirimo kubera kurwaniramo. Bibaye nyuma y'iminsi mike kandi Amerika ifashe icyemezo cyangwa se umwanzuro wo guhagarika intambara ikomeye yari imaze ukwezi kurenga hagati ya Isirayeli na Hezbollah. Ariko aho gusubira inyuma, ingabo za IDF zisa nkaho zirimo gucukura ndetse n'imyobo yo gukoreramo haku duce bagezemo no turning back, na gusubira inyuma. Imidugudu yose iri kuri uyu murongo mushya yagizweho ingaruka zikomeye kandi amazu n'ibikorwa remezo byinshi byarangiritse. Iki gisirikare cya Leta ya Isirayeli cyagabaga bitero nta baturage bagituyemo, uko abenshi barabajyanye barabimuye maze batangiza ibikorwa bya gisirikare byo kuharibata. Nk'uko abategetsi ba Liban babivuga, abantu n'ibihumbi baranishwe, abandi ibihumbi n'ibihumbi barakomereka kandi abarenga miliyoni barahunga kuba ibikorwa bya kwangiriza agace ka Liban bitangiriye muri Werurwe. Abayobozi ba Isirayeli kandi bashimangira ko ingamba ngo kwari ukwirwanaho. Minisitiri w'ingabo wa Isirayeli Israel Katz yasobanuye neza ko inyubako iyo ari yo yose ifite isano na Hezbollah yashenywe kandi n'itari yashenywe izasenywa. Amenyesha ko igisirikare kizakoresha imbaraga zose ndetse no mu gihe cyo guhagarika imirwano mu gihe babonye ikibazo. Iryo tangazo kandi ryonyine ngo ryazamuye inzogera mu karere kose, kuko rigaragaza ko guhagarika imirwano bishobora kuba bitavuze ko ibikorwa bya gisirikare bihagarikwa burundu. Hagati aho Hezbollah nayo yatanze inkunga bashyikira ku masezerano yo guhagarika intambara, gusa isaba ko hagabanywa ibitero zose kandi Isirayeli igakura burundu ubutaka bwa Liban abasirikari bayo. Uwo mutwe kandi wamaze gutangaza ko gukomeza kuba muri Liban kw'ingabo za Isirayeli bishobora kongera gutera imirwano. Muri make Hezbollah nagibona guhagarika imirwano ingabo zese zikiri muri Liban. Nyuma yaho ibintu bimeze cyangwa se uko ibintu bimeze, iyi ntambara ifitanye isano n'ikigereranyo kinini cyane cya politiki ku isi. Hagarikwa ry'imirwano bifatwa nk'igice cy'ibikorwa bya diplomasi bya Amerika ndetse kuri Iran, aho bivuga ko Iran ihagarika ibikorwa bya gisirikare kuri Isirayeli mu gihe Liban nayo ishyizweho amahoro. Ariko ubu ibintu bimeze nk'aho bigaragaza ko izi ngamba zo guhagarika imirwano zizanwa na diplomasi nta kintu bizasubiza, ahubwo haba harimo gutegurwa ngo intambara mu buryo bwa bucece. Impande ebyiri zishaka kongera gusubirana mu mbaraga cyangwa kongera kumvana mu mitsi, bakongera guhangana ku buryo budasanzwe, bagakocora n'abagakubitana mu buryo bw'imbaraga. Abasesenguzi baburiye ko uyu murongo w'ingabo zirwanira imbere ushobora kuba urubuga rw'igihe kirekire rw'imirwano, kagabanya nanone imipaka
nta bwumvikane bwemewe kandi ukongera ibyago byo kongera intambara ikomeye kubera ko bisa nko kwigarura igihugu cy'abandi, kubera ko muri aka gace kugenzura ubutaka ntabwo ari ubutaka gusa ugenzura, ahubwo ni ibyerekeye imbaraga, gukumira ndetse n'ubutumwa bwohererezwa abanzi, kandi ubu bwo ni ubutumwa busobanutse cyane butarimo amahoro ahubwo burimo intambara. Ubwira Lebanon cyangwa se Hezbollah iri wabo iti muranabizi se sha badi kagace mwarwanagamo burana gukakira akanyu kabaye agace kacu nitwe tugiye kugakoreramo, mwebwe mugende nta murahagera. Izo rero kuri Lebanon cyangwa se Hezbollah babibona ndetse nk'ubushotoranyi bukomeye ibyakongera gutera umwuka mubi ndetse n'intambara ihangana ritoroshye ndetse n'isekeza rihakomeye byaba ritangijwe na Isirayeli yibwira yuko gushyiraho buffer zone agace katabiramo imirwano no kugira ngo birindire umutekano mu cyerekezo runaka, kumbi bari gukurura intambara mu buryo batigeze batekereza. Ibyo nimbivaho ntujye ngo ubwo birarange, ahubwo kugira ngo mbwire nibi ngibi. Amerika ngo yabari mu intwaro ziremereye kazana hafi ya Iran ngo intambara barimo kuyitegura ku buryo bukomeye. Ni raporo yakozwe n'ingabo z'Ubushinwa bakoresha satellite zabo, bagaragaje ko leta zimwe za Amerika ziri mu mugambi wo kongera kubaka ibikorwa remezo bikomeye bya gisirikari, muri make kuzana ibikoresho bya gisirikari muri Asia bwo hagati buryo bibaye ngombwa babikoresha mu bikorwa z'imirwano bangana na Iran. Ibyo benshi bavuga yuko nubundi ari uburyo bwo kugerageza intambara, ari uburyo bwo kuzamura urwego rw'imirwano, kuko akagaye k'agahenge kabaye agahe ko kwitegura kwa leta zimwe za Amerika ngo yongere imbaraga n'ubushobozi bwayo, ntabwo ari agahe ko guhagarika umurwano ku buryo bwuzuye. Biteze ibyo byaje gute kata? Mu gihe cy'amahoro adakomeye leta zimwe za Amerika bivuga ko zahinduye uburyo bw'ingenzi bwo kurinda indege ibisasu bya misile hirya no hino muri Jordania, bavugurura imiterere yaho mu karere mu gihe amasezerano yo guhagarika imirwano akomeje. Amerika yashyize nibura ngo 1/3 cy'ibikoresho bya misile birwanya izindi misile mu kirere byinshi nko mu bwoko bwa Patriot ngo bitangazwa n'ingabo ishinzwe umutekano zo muri Aziya mu rwego rwo kuvugurura ngo no gukaza imiterere yo hirya no hino muri kara karere kuba hakatakwa ibigo bya leta zimwe za Amerika. Izi ngendo zagaragajwe n'amashusho ya satellite afite ubushobozi bwo hejuru yafashwe n'ibyogajuru by'ubucuruzi by'Abashinwa maze ashyirwa hanze ku ya 19 Mata, bituma abareba hanze babona neza imiterere yawo. Amashusho avugwa cyane agaragaza izuma birinda ikirere byo mu bwoko bwa THAAD, ngo ni izuma byo mu bwoko bwa THAAD birinda ikirere byo mu bwoko bwa Patriot, ibyo byose birinda inzira cyangwa se birinda ahabera umurwano karinda icyo kirere, kandi birimo na systeme za radari n'imodoka zishyigikira zakwirakijwe mu birindo byinshi muri Jordania, harimo n'uturere twegereye imipaka ya Syria ndetse na Iraq. Ibyo byose byarashizwe guhindura ibice no kuzana uburinzi bw'ikirere bwa THAAD ni uburyo bukomeye cyane byashyizwe mu gice cya Mufak Salete Air Base, uko mu bitero bya mbere bya misile na drones haragabwa ibitero nibura hamwe mu hantu Amerika hapfiriye n'abantu benshi. Aho kongera rero kubaka systeme ahantu hamwe, abo za Amerika zisa nkaho zahinduye imiterere yazo zigana none mu buryo bukomeye zikwirakwiza ibyuma bishobora kurinda ikirere bitanga impuruza mu bice byinshi bitandukanye by'igihugu cya leta ya Iraq mu bice bitandukanye kugira ngo birinde. Ibi bivuze ko ibikoresho byo kwirwanaho ubu byakwirakwiriye ahantu henshi, bikaba bigamije kugabanya ibyago by'ugabwa y'igitero kimwe cya Iran cyangwa se icyafatanya bikorwa ba Iran bishobora guhagarika ibikorwa byinshi. Gukwirakwiza ibikoresho mu buryo butuma umwanzi adashobora kwibasira inguni nyinshi cyarimwe bizatuma igitero icyo cyose kiza kibasiriye aka gace kitakikubitwa byako kanya, muri make nta kugera kuri. Bivuga ko amashusho ya satellite yaturutse ku kigo cy'ubucuruzi cy'Abashinwa cyitwa MZ cyangwa se MIZ Vision yashyizwe ahagaragara mu gihe gishize. Ibitekerezo by'abantu benshi bitabizapuka bigaragaza ko leta zimwe za Amerika ngo zikubaka uburinzi. Itambere kandi igaragaza ko satellite zigezwe z'ubucuruzi hamwe n'isesengura akozwe korwa n'abantu benshi rikurikirana ingendo nini za gisirikare mu buryo butunguranye, bigatuma hatabaho itandukaniro riri hagati y'ibikorwa bya gisirikare byashyizwe mu ibanga n'ibigaragara ku mugaragaro. Ku gisirikare cy'Amerika kandi ibi bikuraho inyungu gakondo yo kugira ibanga mu bikorwa, cyane cyane kuri systeme nini zihamye nka za launchers za THAAD ndetse na radar nini. Abanyamerika ko ibice bine bafatanije mu kigobe cy'inyanja, uruvange rw'ibyangiritse bigaragaza ko harimo na zabati za THAAD mu gihe kiraswa rya Iran. Kuri ubu ngubu ngo impamvu zangiritse nuko Iran yari hazi. N'ubu rero
ikigo cyo muri China gisa n'icyaburiye Iran, kandi Iran bayitungiye agatoki ibyo bintu biri buryo nyine Iran kuja kubituritsa, none ni yakiga ubundi bwenge, nubwo nabyo ngo byazanwe mu bundi bwenge. Nigiye kandi kwimura ingabo cyangwa se koresha ibyo gisikari, garagaza ko Amerika idafata amasezerano yo guhagarika imirwano nk'amahoro arambye, ahubwo kifata nkaho ari uguhagarika imirwano by'agateganyo. Washington isa nkaho kandi irimo gukoresha amasezerano yo guhosha kugira ngo isa n'ibyangiritse, ihinduraho ibirindiro biri kandi ihindura imitungo yayo mu rwego rwo kwitegura ko hashobora kongera kuba intambara ikomeye na Iran. Ibi rero bikongera gushimangira cyane cyane uburyo Leta zimwe za Amerika n'Abashinwa hari igihe baba barimo kurebana ikinyori, bamwe bita ko abagambanyi b'abandi. Nkuko amakuru yashyizwe ku karubanda abigaragaza, igituma Leta zimwe za Amerika zibona ko Ubushinwa burimo kubagambanira mu buryo umwe cyangwa se ubundi, ni mu buryo ibikoresho byabo bishyirwa ku karubanda nyamara nta ruhushya ngo babahaye, ndavuga Abanyamerika. Buretse gato, hari ikintu ugomba kumenya neza, ugomba gusobanukirwa neza. Amerika isitanga itangazo, nimba twagita itangazo ivuga kuri ibintu bikorwa bya Leta y'Ubushinwa byo kuvuga cyangwa se gukwirakwiza amafoto yabo, bati ibintu byanditswe bigaragaza ikibazo giteye inkeke. Ni ishami ryo muri White House rishinzwe Iran, Select Committee on China, rishinzwe Ubushinwa, bati ibintu byanditswe bigaragaza ikibazo giteye inkeke. Bati icyambere, isosiyete y'Abashinwa ifite isoko y'ibyogajuru itatangajwe yasohoye amashusho nyayo kandi agaragaza umutungo wa gisirikare w'Abanyamerika mu kigo runaka. Iyo shusho yagaragaje ubwoko nyabwo bw'indege zashenywe nyuma mu gitero cya Iran. Isesengura rya tekinike rigaragaza ko satellite za Airbus Space arizo zakoreshejwe cyane mu gutanga ayo mashusho. Umuvuduko wa Iran mu kuvugurura no kongera gushyira ibisasu byabo ku karubanda nabyo byagaragaye ko biteye inkeke ikomeye Leta zimwe za Amerika. Nimbure by'amagambo yanditswe Leta zimwe za Amerika avuga ku Bushinwa, bivuga yuko ngo Ubushinwa butanga raporo ikomeye cyane kuri Iran, kandi bisa nkaho ari ibyanya byo bagaragaza. Ibi kandi bikaba birimo kongera nanone igitutu gikomeye kuri Leta zimwe za Amerika, kuko ahantu nkanga hagiye haraswa inshuro nyinshi bigaragaza igisubizo cya Leta zimwe za Amerika. Mu gihe Amerika irundarunda ibyo bikoresho bingana gutyo mu karere, niko Iran nayo ikora amavugurura mu gisirikare cyayo. Sajid hari ibyo yatangaje Iran irimo gukora, ati umuvuduko wa Iran mu kuvugurura no kongera gushyiramo ibisasu bya misile na drones wararenze, ndetse n'umuvuduko wayo wa mbere urenga n'umuvuduko wari uriho mu gukora ibisasu bya misile mbere y'intambara. Tuzi neza ko umwanzi adashobora kwihanganira ibintu nk'ibyo mu gihe cyo guhagarika imirwano. Kuva guhagarika imirwano bitangiriye ku ya 11 Mata, Leta zimwe za Amerika zagombaga kuzana amasasa aturutse ku rundi ruhande rw'isi mu buryo bwihuse. Batsinzwe muri iki cyiciro cy'intambara, batsinzwe inzira y'amazi, batsinzwe muri Liban, kandi batsinzwe mu karere kose. Niko Leta zimwe za Amerika bivugwa na Sayed Majid Mosavi, umwe mu bayobozi bakuru cyane mu ngabo za IRGC. Avuga ko Leta zimwe za Amerika ubu ngubu zirimo gukora biriya bikorwa byose tuvuze haruguru, ariko Iran norangije kumenya neza ahantu bakubita bakababara. Kuko izo Iran isa nkaho nta kibazo ifite, mu gihe Leta zimwe za Amerika zirimo gushakisha uburyo zahangana n'iki gihugu cya Iran, kandi bitegura ibisasu byatuka kuri Iran noneho ngo bazabihagarike mu buryo umwe cyangwa se ubundi, bakoresha uburinzi bw'ikirere bwabo bushya bari gushyira mu karere. Mu gihe Leta zimwe za Amerika ziri gupanga ibi, na Israel ikaba yafashe tuno duce twose two muri Liban, ko duce twose mubona mu ibara ritukura n'utwa Liban twose twafashwe n'igihugu cya Israel. Nimba utegeza neza, uyu ni wo mugezi wa Litani. Uyu mugezi wa Litani uzamuka igice cyawo kimwe cyo mu majyepfo mu gace ka Ledaksa cyangwa se El Kantala, twarafashwe kugeza mu gace ka hafi ka Mabakhtiar, ukajya muri ruguru hafi ya Syria mu gice cya Christopher Ridge naho harafashwe. Hanyuma ukongera ukamanuka ukaza hafi ya Kiryat Shmona ya mu gace ka Doavave, Shiomi, gafata n'amazi cyangwa se inzira imwe y'amazi yo muri Mediterranean Sea. Hose hagiye higarurirwa n'igihugu cya Israel munsi gato ya Tiro. Ubwo rero muri Liban nimba ibikorwa bimeze gutya bikomeje kandi bakomeza kubura intambara, hari ikintu kimwe gusa gishobora kuba, nuko ngo igihugu cya Iran cyo gutangira gutanga umusada kuri Liban
kugira bihanize bikomeye cyane igihugu cya Isirayeli. Nimba Isirayeli igiye gukwatakwa bikomeye na Amerika nibo barimo kuyiga bari kwibara ku mibare n'ibikorwa byo barimo kubikurikirana, what will be next? Niki kizaba mu nyuma? Isekezwa, irimbuka, cyangwa se imirwano bagiye kwihagarika? Nge ntago mbizi, gusa iminsi iri imbere izatubwira byinshi. Ndagushimiye cyane kuri inshuti nziza, komeza kugira ibyiza, ubwe neza muri byose, amahoro. Ndumugwa Kamanzi w'Uruwande, ubwa neza, salam shalom.